Kadhocia mwanya nontubo kona kanyaga kuatana badu kinde tuchietu cheweru tha mwanja honbeto awini wa Kinyero tukiambiriria ni ati munini wa Chibo wantere chelejo kajo jutranira nethirite nendi akilikithia wekirwa mpine kwanto bana muntu omwe urokwirikana na ithirite agikulukiria ana banini bari gacho na bangi bathatu areo muchiari wa nabau na inyamu menyeri wa nabau bebo baile bari ana baba ririkana omweno kuruba miaka 16 nginwe no kuruba miaka 17 na arabareketie kwa chibitari na thwanirwa na boba kikinyithwa koti ochonkoni bogeta na mbere kubwethwa ibo kenda kumenyekana bura kwithirite kugeta na mbere mumaramari owo nyumobo aririkana katiko kaita kawe kambere nonto kwerengie thire akiwatikana bwithetie karika yari mwaka yongiriele 18 na arakanaga kale kethire kagita utoro bwako kureta manto ya moyara yarerwe neita kayo ya wetu ntano ciari Deni yantora ayantona iko otuwera rindeni ya sublocation ya alenjoka iko watikanite athuganiru abana barene amwe na mutani igwari nari ebaere ba mianka 13 na 17 bareketie na gutanwa ontobo kojerwa ane munini wa Chibo wanterino twanjonji ithuranira kure ari bathuraniri barathire tingiriri 9 omwe miaka 17 ongo miaka 16 na ukumire kuringana no banganite na ciari bawe itorekirie kumenya kuringana na utukuona bikora bikiendu bya ukumwa nyumba kaingwa guburi muntu atura aende bya thamwanja akainga guburi twamenya ko ntu kuendelea kubuthi uchunguzi kanyoni muntu araua kuri na arebele batani na twabegira mpine atani ari bau na ginyamutani kae muthenya kou kuringana na thuranira mutani ojo no wa kuringithanwa na gutana amwana mwari orarekirie na gutotoro bwa kinyuma ya gutanwa ukomenyekana atanje ndinda mwanko angirichere 18 2018 miaka 5 ethiri ni twari na nteto etokete mbi muno igucia na notani bwa mwana etanje ndinda kuma saindi thingiri orombulindire na arakwa tutho na kwithigira kunene kuthukia mantu mwekuru huu na kwirikana na nakuwa na kanywa keti no we usika kiutana mwariu ogwenda gitumanto makira anto baba omba kwethiro baina mibanga banganio yotana ana bare ibamenya nonto bakurukiro na gita baba nthikirite naruga kithira kuri na anto wena tabia imwe imbe yu beu ni manto ya pitini wakati anto wetho be makini ukia kuona ukathwaniria kwi manto ya yu kugenda utendaka turinge report na kinya area managers bakwa ingo bachokiria nkatho sana timu yakwa ituigabirite na kinya kwi bangi bakuthwanirwa no twingi round anytime bagethwa ba mpini Kumalenjoka Gebe North Petan Class Chabare Kongina kunyate Minister wa Kithomo Julius Ogamba nethirite akiariria kirio kiane kira kionekete kwithira gege kinya muthia ntuko ya irwari. Already been provided through the programs that we issued recently, and the students from the month of July have been piloted and been informed of how to select, and in fact they have already done the selections. The selection will be based on the competency of the students, the marks that they've gotten, and the assessments that have been done. And remember, this particular examination had 60%. Previously, what they have done through their study in junior school with the amount will account for 40%. So there is a placement criteria that has already been developed and which has been explained to the students and which they use to select the schools depending on their strength and their pathways. Placement will also depend on the available spaces in those schools. Some schools will be providing the 3 pathways, other schools will provide the 2 pathways. So that is how it's being done, and once we start the placement, where students need to change or transfer, there is room to do that, and that is should be available so that most students will be
Kongina kuni ate rais wa nthuro ya Kenya Ndagitari William Ruto na alikithitie na inya wekira kirore miswanda irereketie kwithira ikinyithwa mpu ni ya kiembunge irereketie kwithira ikinyithwa garuni ya rais mushini munene yo Nairobi. Miswanda irigiritwe kwithira kiolota gutetheria kwagira kwa mirandi mwanya mwanya. Your Excellency, I have Good morning, Mr. Clark. Good morning, Your Excellency. Thank you. Your Excellency, I have the instructions of the Speaker of the National Assembly to place before you 3 vellum copies for your assent. The first one is the Capital Markets Amendment Bill, which was a bill that was introduced in the National Assembly by the leader of Majority Party, having gone through the Cabinet. That bill, Your Excellency, is one of those that the Cabinet Secretary for the National Treasury undertook to bring to Parliament when he was reading the budget in June last year. Correct. The bill, Your Excellency, is one of those that is implementing the objectives of the government and Parliament to make doing business in Kenya easy. Under the current Section 29 of the Capital Markets Act, there's a requirement that the shareholding for different players under capital markets, that is stockbrokers and investment banks, that the shareholdings are limited by law. Now Parliament decided, for purposes of flexibility and making Kenya more competitive, should give those powers, delegate those powers to the Cabinet Secretary so that those decisions are made on flexible basis and to reflect the global markets so as to attract more investments in the Republic of Kenya. The bill is short, Your Excellency, and it provides that it will come into force after 14 days following its assent. Your Excellency, the second bill to come before you is a small one. It's the Provisional Collection of Taxes Repeal Bill. Simply a cleanup of our law book. The last one, Your Excellency, is a government-owned enterprises. Kongina kuni ate akari ba athiro gaiti bonanitie kuria kwanirwa ko ikiraba ku thirikari nionekete kwithira bateanilia kimiradi ya witna mbere na kinya kiuriti ngwe antere iyo bare athira kwangirekana ukioyukania bwa porithi aburabu ithirete bwikareka antere ubethirete bakiokirwa muntu mwaki narabonekete kwithira bakimenerinya mubunge wa gishiko bunge Kiegembe Sal John Paul Mwiriki ya Bratotariro Dennis Mogedi. Igitari raja akariba athiruga itigishone kyo bunge kia Igembe South batwire batejaniritie kiwitine na mbere ithirikari na kuonekana kwa witina mbere kwao bariwa kumanagia na thioro yani nondiria bakathithia maandamano. Bunge wa wananchi ithiritwe ri mustarani jwa mbere gutetera akari bwana ndi bariuga barigari bakarigaruka yonto kirigitarano kia polisi kira kirario wandieje yao na ingi ithatu iye ikanya kamwe kamwaki indi akachio kuria mubunge John Paul Mwiriki umite iye itwanya 13 tunthe kithurano kira kioji icokwa polisi maua ki antu 18 be Igembe South at lunch akasio yoyete antu 13 wondinye ikoya antu batano. Kwa hiyo kwenda kumenyoke agwithira area ire titara mumbunge nontu mumbunge we itatara wa owondi emwe tutegoro tara twende nusu muwondi mumbunge genda turinganira atethie Igembe rionthe ne atatukaomba otura kukiotwika akasio niyo yitawe Igembe South kwa ndaromba thirikari akasio yongwe nenkerwa mumbunge wo batu Igembe South wondi wingi iti twithira twina mumbunge wetu rokomba kwaririe Igembe rionthe rire amwe Totari recruitment bwata bukarethia kumasukithwa na kurutithwa masoesi nao lakini muntu no moya wa kuma MP wetu John Paul ukuma atu turenda kwira John Paul bobo kuluka lakini tutekira tukwenda complain ki nara tubwirio complain kwa ombudsman atuthikire akieto ne kiuki kwa muda mrefu sana, lakini this time around
we shall be writing protest letters kiri ofisi ira cionthe tukumenya na twiri otongeria bungi tukiwetaira DCC OSPD na OCS madharau ya yayo yatuma tutura kurwa kila siku hata hii tukumobilize antu betu tugeya kuria kiuria maoa na antu ba maoa tutejete kurwa nabwe katweya kuria akietu ni mbibio tuma mujumbe atuthulumu na inya kithemba kiu ituthulumiu saidi na ituthuri sana ni ontu ana betu tubathomitha chakenda bandi kwa nguine na mwana wa mwandi akathomwa atigate andikwa ntewetikia gwethethero mutethetie kwa hivyo na bati John Paul nontu bila aete kanya kambere ni mbasari mwana nyaka wa mbasari watuika akathoma na ateandikwa mbasari mutethia atia maraniko jangi jao ni iguru ya thoko iri gwakwa na mirandi ingi twire nontu thoko ene national government thoko ne kura engineer ne jira wa ni mburwe na mabati ya wiyaritwe mubundi ungi aretwa kuo mwea twire county government eki akumiria kana nkero thoko ekiura pamenya bate mimbora ba imbana mbia cia county emiro na ngora wa mioya endie mundroke eyimpe thoko bobweya lakini ndienda kumenyethia mutuma ntwethingia twe karibu sasa na guluzo hope na uwe tuwetera kimaendeleo tuwetera kinya kweya utwe athiru gaiti utwira nura karireti tubangora tukaritania ngwe utakinya turenda kwira atiri nwekirwe girauni mumero wa girauni kirija wa kiri ariku mutwe kya kinya nthiri ya ibati twethingie yanga athiru ituweterete no geya kuremwa bou ugeyo twita mutanocia my friend tutiri ya utanocia tutiri ya utori Dennis Mugendi, Weru TV, Wandini Adrugaiti, Gembe South, County ya Meru. Katho chia mwanya kiwe Dennis Mugendi na kiwe mutegeri kwithira witete ambere na kurumira ndeto chietu che Weru thamwanji tuchokirete nyuma ya kaitati kuraya ugeta kuraya. Muremi na mukario Meru Green Life wetegere Weru TV na Weru FM tugwatanite na Green Life Crop Protection Africa Limited tukureterete musafara utarara kuona Juma eje tariki 41 musafara jojo dukambiria ruire twita makutano na koromone na turikirie giaki anjwa mosi tariki 42 ne ukeje mukario buri dukambiria kibirixia twite kisima Gusishi, Timau, na turekereje kadarikana nyuke. Tuko ya kiume tariki 43 tukambire Kidaku, tuitie Kadari, Gitongo, Mikombone, Kionyo, Kinoro na turekereje Ndarene. Nayo Jumatatu ya tariki 44 tukambire Koromone, we na Medimangiri, Mbeo, Kagaene. Na tuingere ntuko Murika. Jumaine tariki 45 tukambire Nkobo, we na Memetungu, Charia na turekirie Kagoma. Jumatano tariki 46 tukambiria Muthara twe na Mekangeta Lare Mutwati na turekirie Kiengo Shumerie wiwatire matalo joremi na wishinde ye wankabo ugakurukirwa ugashigwa na atori eje tego kurukira Green Life Crop Protection Africa Limited your growth our growth. Huyu ni Brayo. Brayo anadai tu furaha. Akajiambia hatatulia hadi ipate. Akapiga maraundi hadi siku moja furaha ikapatikana. Tumefungulia Value Hickory C upate furaha. This festive season, dial *423# to reconnect and stay connected to GoTV Value for only 599 Kenya shillings. Taki premium, nataka premium original. Hata hii premium iko sawa. Nataka premium original ya Kavagara. Mbona hata mimi anani confuse?
Nilitaka premium original na ni ya Kavagara. Shushu sichukue ingine kama si ya Kavagara. Aha, hivyo ndivyo kinaumana ukikosa original premium. Nilitaka premium original na ni ya Kavagara. Kama huna premium original nirudishie pesa yangu. Wahubiria wajue premium original ni hii ya Kavagara na ngano ndio hii. Raha Premium Kavagara, kwa raha ya familia. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the Star Times app to stay connected anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Ai, huu ni unga wa extra premium. Huyu wanitafuta sasa. Umetuzaa wewe. Unga gani hii wauzia mtoto? Hey, nilegeshe hela yangu. Wadanganya mtoto kisha mimi. Ni original. Original kitu gani? Mwangaria. Hii si yenye upikwa inakauka. Na ndio maana nasema premium si premium kama si extra premium. Kweli, extra premium inayokupa extra carbohydrates, extra vitamins na extra energy kuhakikisha kwamba wewe na familia yako mna afya bora. Na ni moja tu, Nice Extra Premium. Tena Nice Extra ngano yenye chapati nyororo na tamu. Adaline Extra Premium. Na pia Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Siri ni Nice. Nice na Nice Extra Premium. Gakwata ogeni orengina nkatho cia mwanya nontu bwa kwithira witite ya mbere na kurumira ndeto cietu cia weru thaa mwanja tucokere na riboti ya mwanya thabu eriene na ara mwandiki wetu wa ndeto Mutugikare atubanganiritie gicunche kia muthia kia riboti akimurika urithi bwa ng'ombe chieria burabonekete kwithira bokia ukuni bunene kia rithi ba kaunti ya Meru. Kaingine tuije kwenja thabu kendo kamekinyirane kibaruga kirito muno nayo wari kyo kumeonegura kwana koro na une gukarikira urimi bwa ng'ombe cheria arari mibabo kurukira mathina nkabore minebo na tukethira tugitegera thini thatwaki ya mbere ri mirimo mwanya na ko baruga ng'ombe ni chenda guchancha mukwe gitara ri batere kenda kumirigiria mirimo eu arimi baba kiwa kila gite kungana ni daktari ba ng'ombe ba thirikari gitumi kimwe bakwithira begaramika gutumia daktari bate ba kethirikari bakiuga najo mareja ujari iguru muno uria murimi umunini akwithira akiremerwa ndirayaga ge private vet na ichallenge nene muno ki mutoro tu chumba kana uro utunambecha thayu ng'ombe yajua
omba gweta etera omwirani ntiritire ng'ombe mbecha ichi chiare ochiria ngakura kana ndina gantu gakaiaja no kwetwenda daktari o thirikari nuntu bwa ngarama no uchie nami manto vaccinations jana ndi tukale tukiuga ng'ombe cia vaccinated na ng'ombe tuuga mostly ng'ombe ni mtu mbere mbura yura mtu mu to yi athiuruka kirari mingiri mwa 500 utikuona kinya kathiuruka kiri 10 kiri antu 10 agatumira ntuku igana rimwe 50 kugitata kugita mathiuruka itari mbau mirimu ng'ombe ichenda vaccinations mara kwa mara foot and mouth mara mirimu ingi tofauti so kengi kina thina kiri arimi ni vaccines thina ejira arimi baba rugambe ucha ng'ombe cha mareija ndire moite ko bakinyira maturene bakiugira thirikari ejane ukurukira kibanda kyo keria chikarago bisine miru na ko baruga ndira ng'ombe rungama mbewewe kinya kuma miru kinya nturene murutira jo ng'ombe ne jwethira jo kinama ntegwetegiba kwa no bira jo 67 yewe ngiri mugwanja ire tangaziro ala ni president itukuga monga kinya mubandithia tigana gutiritangi tegutwika muntu umwe ng'ombe gathani rungamire enkubu na no mweterete ina urukuri kana marimba nare no mweterete daktari we kinya thairo menya na no mwirire we kinya kumenya ng'ombe ni rungamukire mbawira cha subsidizer iruto nachi itekinyana aja nuntu naku daktari bakubandithia ba union bakaimono na thina ithatu ira ithirite kianda nkunyo mono ni irio biandithia mono mutu jura bakugatha iji ng'ombe montu kuyomba kura kiro mugwanja gwite 10 cha mutu jou akiuga thina iji niete murigo mono kiribo araba kuga jukeja kwena mamogori bethira bakiongera ng'ombe nkana tene chiao bagitariria kurithia ng'ombe cheri ote na mutu nengo gichiotheri wethagiro keritaga thai ni rio bina goro mono unkiambire kurithia ng'ombe twagura mutu jwa 70 kgs daily meat na eri njega mono itwagura inyangiri na 500 thikira kemiro cia ntiro kigwakwa kiakwa kiojura kiarethithia mutu nkwirigira jwena majwa kinyau 25 au ntu batuire mutu na mutu quality twatetheka mutu na twatetheka neria na tumbe kama bwega akithiki uge akwa mitungu gukiabwe twambiria kuthiirwa ni jani nkariria ng'ombe kumingo chigwa mutu yukara yeta ndia rongerwa chiringi imwe mutu yugete chiringi jire kayugete chiringi ira rojo kerege chunche kya mubyeka rogono roda beriene tugategera roterwa thirikari rukuga mantu na jege mathina jari mibau na ntairera bare nayo kenda kwagirithio urimi bu keri potrante toshe wero reakwari yetu ni mutuge kare Katho cia mwanya muno kiwe mutugie kare na kiwe mutegia ariko na kanyaga kuatanira batu kiende tuchie tuche weru tha mwanja tukerua ringa kwendera kaitakia unimbeto awini wa kinyero.